لنخوشخانه یا پارێزگە ها ئیدلیبێ لە سووریە و ji aliyê çekdaran ve tê kontrolkirin, İbrahim Ehmed El-Umer çareseriyê bo penceşêra qolonê werdigire. Heta vê dawiyê wî derman li Tirkiyê werdigirt. Ez ditirsim ku nexweşî belav bibe lewra ez çûm Tirkiye ji ber ku dermankirin li wir duristir û baştir e û alavên baş wekû X-ray û tiştên din ji bo dermankirina min hene. Penceşêra min zehmet e. Deriyê sinûriyê Babilhewa navbera Sûriye û Tirkiye ji bo gelek nexweşên Sûrî derfetekî jiyanê bû. Sûriyên nexweşiyên giran hene, careseriyeka baş û bêberamber li nexweşxaneyên Tirkiye werdigirtin. Lê ertheja vê dawiyê ya meha dû piraniya avahiyên saxlemiyê li herêmê wêran kirin û careseriya nexweşiyên penceşêrê hatiye rawestandin. بالنسبة لمرضى السرطان نزیکی 85 سدی جن نخوشن پنجشیرین هری گران جن نخوشخانهین ترکی را هاتن شاندن جبو ورگرتنا درمان برگری و تیشکان جبلی تستن کل دورین در وی کنترل حکومت سوریه نینن هر وها اردهجا لترکی و سوریه باندوره کمزن لنخوشن پنجشیری کر گلک جه ترکیه وگریانه به هجمارین کوجشیان ناوندین پنجشیری زده ترن. کارمندین گروپین هاریکاریان دگل نوجدارین سوری کارکی لزگین دکن بو آودان کرنا بنگهن پزشکی لإدلبه. What we need is to provide emergency تشتكو ام حوجنه اوکو ام درمانین کیمیوی ین لزگین جبو هر جورتی موران پیدا بکن. Ev gava yekeye pengavadın pişkirikirna gihandına hizmetin radyoterapiye li Bakure Rojava'yı Suriye'ye. Bu kemkirna zıhtın ser nefeşhaneyin li Türkiye u hesankirna gihandına nefeşan jibo radyoterapiye. Ku bo wan nefeşan demudest u bibandor peviste. کمپینا بناوی پاراستنا نخوشین پنجشیره لإدلبه داخوازا پشتوانیا نفنتوی دکن کو خیاناکت لدمکی زو بجه ببه. تمام مثل ما قلنا قبل كان سابقا أريد الروجي ما نخوشين سوري هنا جوتين دست نشان كرن وان كساني جو نكارن وغرن تركيا وهن خوشين دنجي لتركيا هنك جوانا عاصمانه هنك جوانا جي وغريان سوريا وجبوان جبر نبونا درمانان ام قلكي زحمتيه دبينن دخزمت گزاريان ده بشيانين لاواز انگو لبرتستيما هنا اشكيش بكن. إبراهيم أحمد العمر و نخوشين وكيوي جارسريكا لهواز وردگرن لهيوي دكن بجگري و هاريكاري لدمكي نيزيك بگهتوان. راپورتا دورين جونز هيلين سندي دنگ أمريكا.